نزدیک. له مثلا شرناخ أوله تشتهاتي سر شرناخ نهاتي تركيا شيبيا أوبيا حتى نو نهاتي سر تملاتا بجور بدره أبقى تشتو بوريش خبوري أم قبل كي ولو كانت شيء تخليتي نحقي ونخوشي وظلماتي بكرن جا خاطية كرن بدره بجا أم سبب زفستانه أبقى عالمها پریشانه نه ارزاق وهاي نه وخانية وهاي نه دار وهاي نه كومر وهاي امشيت كليه خو اول ساين جمهور باشخاني خو و پشتی وقت باش باخان و اشتری باخانی و جمعیت کلیا همیا ام طلب کی مقدوریت وی ملتیش حال راکن و ارزاق واش بیشترش جمعی آخریا قطعه و دست خدانسه و آیریت هنر متحد هج زوی چکن یا دوی اف پروژه ها یا چکنا ره امنال قرشه بدنه تجاری هم قرشه دادن نکتین هم نقرشه دادن بلا عینی ولی بله وجا بلا اف سیت شکلی جمعی اشترنخ و سیت شکلی شوار نمیسایده و بلا هر کس که ضرر و دولت بده و پشتی ضرر داو چاو چکن عینی در شره در بکبه و هر کس که خانه خواب لوی دل خواهد چکن چمگی نوی گونه نمیسایده اشترنخ یا سیت حالی و ام رجایش جمهور باشخانه خو جمعی باشبخانه خو یتخیلی حمیال کی بلا فکر وی ملاتی مقدوریت و هاو بهلن و بلا با سقنتش حال راکن همی خرابیه نه همایه مهانیت هانیه بیدی شنق قم پیل خرابیه اما درد ما ابا ولی روبت شنخی آبابت جمهور باشخانه میاد شنخ آباتی ساده ولی روت دم حزور الفي ام فقيري مناط همي فقيرة ام پليشوني ام الخانية كليفة ام رجوع شوا ودولته وإيماني وقرآني هم بدي خاطري قرآني هم تازه چكي خانية ما هواي في جهده سانتين نموا يمجو جيران المجا هم بي خرابينه خود ما حزور الفي ام الفي كليفة بلازمني ما حزور الفي شرنخولی تدش نم برنه هلانه سبری همی خراب کردن ملت مایش در و گنهن ارزاق وانینه پره وانینه یعنی حقیقتی گل مازن شرنخ بی و هشت هیوه نه خواییگه نه انسانه او ملت و کلیان شرنخ او هندوالی خلقلی گوان میشل بین کانی نو او کودی نگلو همیاد او چونه کیفا خواسته ایچکیا خواسته او خواسته تویتکا خواه او خواسته کنینه ملت بیده پریشان بی اما ساین جمهور باشخانه و بلکه تعلیمات رو بی تنبه اما والی نزانه زانه نه همی زانه نه معلوم باید شرناق بی خواهیه تکشه ونینه خودی بی و ما تکستنین ای والله او قسم دیگه والله حیات ما نه هنات بینی و دنیا همیشه بینه شرنخ چیزی کردن و چه رزالت آنین سر ما و چه حقارت که یه بی خطار یه خطالی و سواتی و
ve hakka müddet millet perişan و تشتویایی یا حکومت بکشه لازمه پرسیار شرنخ یا بکشه شرنخ یا چاود وی تو بکه سی تا جره چکت نه اویگونش مره برای سوالا شرنخ یا خواه بکه اتکیلیه شرنخ بکه چه قراره بلته یا پیا شرنخ برای ولی چکه ها ام وید بیجیم والله و هشت ماه حیات ما رزالت و سوقاک چقمق یا ساخه و تحول ما تنين إجناق الخرابيط شو وفيجا كسروا في حكومة أتكيلية أم هيفيد كي ضرر المناكة بلا خويتيا لسناغبك إجا خروناك أفقصا مويش بلا خواجيبك يديجا برسيارش أتكيلية سناغبك يوبيا سناغ كاتشاوات شيك هما وليد بي لازم أم الله تحبب اتفاق غيانات الليك ناكن نهل الظالم ظلم ونحق يلي بك لازم هو بك لازم حكومات جن نهل ظالم وبردوي بك سسري الله تهدي ناكورت بك لازم هو بك 14 Mart'tan beri sokağa çıkma yasağı var. İlk günden beri biz Şırnak'tayız. Zaten 83-84 gün bizim suyumuz kesildi. Ondan sonra bu 8 ay içerisinde devlet tarafından sözde bize Şavkat Ali gösterecekti. Bize sadece 2 paket kuru gıda verilmiş ve bize arkasını verdi. Artık bizim halimizi sormadı. Bir de %40'ı Şırnak insanlar şu an evsizdir. Evleri yıkıldı. Bir an önce bu sorunları halletmesini istiyoruz. Bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız yani kendi görüp Şırnak'ta kendisi gelip buraya görmesini istiyoruz. Çünkü belki Sayın Cumhurbaşkanımız bunu görmemiş ama bizim valimiz tarafında yani belki PKK'nın, BDP'nin yaptığı zulümleri kalanı onlar yaptı. Daha da polisler gelip diyor sokağa çıkma yasağı var. 8 aydan sonra daha da var. 14 Mart'tan sonra 2 kere kar yağdı. Şimdi 10. aydır yine kar yağmak üzeredir. Havalar soğuktur. Millet perişandır. Dışarıda kalmış. Bir an önce bu sorunların halletmesini istiyoruz.